Draga braća i sestre, sve vas srdačno pozdravljam večeras na ovom bogoslužju, kada smo došli zajedno da dočekamo i sveti subotnji dan. Mi ćemo započeti sa zajedničkom pjesmom o bogoslužju. Pjesma je 384. Pjesma 384. Nakon pjesme molit će se zastupnik iz Osijeka Ivica Kovačević. Za blagoslove koje smo primali u tijeku ovoga tjedna, zahvalni smo na tome, a molimo te i ovoga večera kad budeš upućivao poruku preko tvoga sluge, da to bude poruka našim srcima, da bismo mi mogli u ove posljednje dane pripremiti se za onaj veliki i slavni dolazak u koji tebe očekujemo. Još jednom ti na svemu ostajemo zahvalni. Amen. Amen. Iako će biti još nekoliko desetaka možda minuta da subota počne, ali mi smo se sad sastali da budemo na ovom bogoslužju i sa njime započinjemo ujedno i subotu, jer smo već tu i dok budemo ovdje slušali propovijed, ona će početi. Zato ćemo sada zamoliti zastupnika Ivana Brehtomahera, pastora, koga inače zovemo Sarajevski pastor, da nam pročita psalam i uputi ohrabrenje i zahvalnost Bogu, a nakon toga ćemo onda imati i dvije molitve na koljenu. Molit će se brat Mirko Milovanović, inače isto Sarajevski pastor, koji inače u mirovini, inače u Rijeci, a isto tako i zastupnik iz Splita će se moliti, Ilija Kurbaša, koji je danas ovdje predstavnik Splita. Njih dvojica će uputiti molitvu Bogu nakon čitanoga psalma. Brat Ivan je rekao Sarajevski pastor. Hvala Bogu za ovu priliku što možemo i prije nego što je sunce utonulo, kad dolaze oni najsvećaniji trenuci, da se sretnemo sa našim Gospodom, vjerujući da počinje sveti i nama najdraži subotni dan, sjetiti se još jednom koliku prednost uživamo u odnosu na ostale ljude u ovom svijetu. Blaise Pascal, rođen 1623. godine, umro 1662. godine, bio je mislilac, filozof, teolog. Kazao je jednom u svojoj knjizi, to je napisao, da postoje tri vrste ljudi. Prvi služe Bogu zato što su ga našli, oni su pametni i sretni ljudi. Drugi nisu ga našli, ali ga traže, oni su pametni, ali još nisu sretni. I treći žive bez Boga, ne traže ga, oni žive bez pameti, bez smisla i nemaju sreće u životu. Ovdje večeras sjede djeca, dječaci, djevojčice, mladići i djevojke, koji u ovom učilištu dokazuju da su našli Boga, da su sretni,
i njihovi roditelji, mi stariji ljudi, i mi koji smo pastori, i vi koji ste zastupnici pastirske službe u našim crkvama, u našoj prelijepoj domovini i Sloveniji i Hrvatskoj, a ja dodajem večeras i Bosni i Hercegovini. I hvala Bogu za tu sreću što smo našli njega i što u njemu imamo sve što nam treba. U Sarajevu izlazi jedan časopis, mali, Advent se zove, i iz njega ću vam samo jedan detalj pročitati. On je nastao ljubavlju mladih koji su nam otišli i ovdje su danas. Ili su tamo u Beogradu u našoj školi. Ali evo što su napisali o svojoj sreći što su našli obitelj i porodicu. Ili što su na stazi spasenja ljudi koji u Sarajevu su živjeli bez smisla, bez Boga. Sada sam odjednom među tim ljudima koji su uprkos ratu neizmjerno mirni i sretni. U crkvi sam našao sebe. Ovi divni ljudi su mi nadomjestili obitelj za kojom čeznem. U ovom ratu sam izgubio sve materijalno što sam imao, ali ću iz njega izaći kao ratni dobitnik, jer sam upoznao Boga, istinu i samog sebe. Sam dragi Bog mi je podario prijatelja, brata u Kristu, Peru Repića. Tu su još bili sestra Sanja, brat Vlajko. Mnogo su strpljenja imali da bi mojim roditeljima i meni prenijeli poruke iz Biblije. Neka ih Bog blagoslovi gdje god da im se život nađe i gdje ih donese. Adventistička crkva sada sigurno zna da je to i Kristova crkva. Nas je vratila na onu usku stazu spasenja sa koje smo bili prilično skrenuli. Da. Bog nas je zaklonio od zla, drugi je naslov. Doživio sam ljubav, pravu, Božju, istinsku. Eto, to su samo detalji koji dokazuju istinitost psalma 111. Hvalit ću Jahvu svim srcem svojim, u zboru pravednika, u zajednici njegovoj. Silna su djela Jahvina, nek razmišljaju o njima svi koji ljube. Sjajno i veličanstveno djelo njegovo i pravda njegova ostaje do vijeka. Čudesima svojim spomen postavi, blag je Jahve i milosrdan. Hranu dade štovateljima svojim, do vijeka se sjeća svog saveza. Silna djela svoja objavi svom narodu, u posjed im dade zemlju pogana. Djela ruku njegovih vjernost su i pravednost, stalne su sve naredbe njegove, utvrđene za sva vremena do vijeka, sazdane na istini i pravdi. On posla spasenje svom narodu, savez svoj postavi zauvijek, sveto i časno ime njegovo. Početak je mudrosti, strah gospodnji, mudro čine koji ga poštuju, slava njegova ostaje do vijeka. O, slavimo svog Gospoda, mi koji smo ga našli, sada i za uvijek. Sada vas sve pozivam da kleknemo, a spomenute da brata će uputiti u dvije kratke molitve u ovom pravu. Zahvaljujemo i za dar Duha Svetoga koji nas hrabri i vodi kroz ovu suznu dolinu da bi se jednom našli i u Tvom vječnom kraljevstvu. I sada, kada će nastupiti ovaj sveti subotni dan, mi se povjeravamo Tebi i molimo Te da riječ Tvoju koju ćemo slušati nađe pravo mjesto u našim srcima. Želimo da pripadamo samo Tebi i da ostanemo svagda na Tvojoj strani, a za Tvoje blagoslove hvala Ti u Kristu vječno. Amen. Pozdravljamo ovdje naše sjedinjenje našega gosta, sabora, brata Milana Čušića, koji će večeras iznijeti Božju riječ, ali prije same propovjedi imamo muški sastav koji je ovdje u Baruševcu pripremio pjesmu pod naslovom Večer se tiho spušta. Pa ćemo čuti najprije tu pjesmu, a onda propovjed. Večer se tiho spušta.
Ja vam svima želim da na ovom mjestu provedete jednu blagoslovenu i sretnu subotu. Ti svečani trenuci započet će za nekoliko minuta. Ja vjerujem da ćemo osjetiti i bogate blagoslove koje on pripremio za svakoga onoga koji čistim srcem dolazi pred njegovu lice. Ja moram priznati da sam prilično uzbuđen u trenutku. Vi ste navikli da dolazite u Maruševac i Jarnic. Za mene je to posebna prilika. Za mene je to jedna od najsvećanijih prilika uopće. Možda sam toliko bio uzbuđen samo u Sarajevu, kada sam se nadvikivao sa pustelom. Ili možda sam toliko bio uzbuđen prvi put kada sam kao propovjednik izašao pred vjernike da držim svoj prvu propovjed. Osjećam se na neki način kao u nekoj višoj sferi, kao u nekoj višoj atmosferi. I vjerojatno sam upravo zato odlučio da kao temu našeg kratkog razmišljanja uzmem bića iz viših sfera. Sjećam se jednog primjera koji sam čuo davno, u samom početku svoje propovjedničke službe. Jedan misionar je pričao sljedeći događaj. Kaže da se to dogodilo tamo negdje u Africi, u vrijeme kada civilizacija nije još bila dobra u te krajeve i kada je posao misionara bio jedan od najopasnijih poslova uopće. I tako, jedan od tih misionara, sam u dalekoj misionarskoj stanici, jedne večeri čuo je bubnjeve koji su iz daleka oglašavali dolazak ljudi. Zatim je čuo glasove i konačno je shvatio da mu prijeti opasnost po život. Počeo je da bježi. Bježao je brzo koliko god su ga noge nosile, ali njegovi gonitelji imali su i strpljenja i snage da ga prate. Bježao je preko savane, a onda kada je mislio da je možda spas na vidiku, najednom se pred njegovim očima ukazao široki riječni tijek. Rijeka, a mosta nigdje, a čamca nigdje. Mogao je plivati, mogao je da nije bilo krokodila u ulici. Dok je stajao na obali i razmišljao što da radi, koja mu je smrt sigurnija, najednom je iz one duboke magle koja je prekrivala riječnu površinu izronio kljun jednog čamca i pokazala se prilika jednog crnog veslača koji je stajao na krvi i svojim veslom upravljao čamac prema obali. Misionar ga gledao začuđen odakle se pojavio na jednom. Ali veslač je samo pokazao rukom da treba da skoči u čamac i u trenutku kad je misionar zakročio u čamac, iza njega čuli su se uzvici razočaranih gonilaca koji su najednom shvatili da je plijen izmičen. Njih dvojica su krenula u suprotnom smjeru, izgubili se u magli pred očima njegovih gonitelja koji su uzalud bacali koplja. Brzo su stigli na drugu stranu. Misionar je iskočio i okrenuo se da zahvali svom spasiocu. Ali na njegovo veliko čudo nigdje nikoga nije bilo. Samo prazna rijeka, samo povitlac magle, samo šum valova, samo uzvici gonitelja s druge strane. Priča taj misionar
okrenuo sam se sa suzama u očima, duboko zahvalan Gospodu koji mi je poslao spasenje u posljednji trenutak i pitao se ko je taj bio koji mi je priskočio u pomoć. Ko je taj nepoznati čovjek koji je najednom izronio iz magle i uronio u maglu? Samo na sebi sam odgovorio, vjerojatno je to neki od anđela. Neko koga je Gospod poslao da mi pomogne. Neko koga je Gospod zadužio da bude na raspolaganju onima koji su u nevolji. Ja vjerujem kada bih pitao vas, da li ste nekad u životu osjetili da vam je neka ruka priskočila u pomoć onda kada je bila najpotrebnija? Da li ste nekad u svom životu iskusili da vam je Gospod pomogao na tako neobičan, na tako izvanredan način da ste osjetili da je to njegova intervencija, da to nije ruka običnog bića, da je to netko koji je imao iza sebe silu, koji je imao božansku snagu, koji je imao moć da vas izbavi? Ja mogu reći da sam u svom životu imao takvih iskustava. Ne samo u toku ovih posljednjih godina, nego mnogo puta ranije. Ko su ti koji treba da nam priskoče u pomoć? Ko su ti koji nam i dolaze u pomoć kad god je pomoć potrebna? Mi smo često skloni da kažemo anđeli. Ali ko su anđeli? Ko od nas zna nešto o anđelima? Ko može među nama da opiše nekog anđela? Ko je među nama vidio anđela? Ja nisam bio baš tako jak u grčkom jeziku. Nikad nisam uspio da dobijem neku baš veliku ocjenu. Ali nešto sam zapamtio. Da riječ anđeli dolazi od grčke riječi angelos. I odmah poslije toga pročitao sam i tumačenje. Angelos ili anđel znači poslanik, glasnik vijesti. I shvatio sam najednom, na svoje veliko čuđenje, da anđeli, to ime, ne označava vrstu bića, nego označava službu. Anđel dakle nije posebna vrsta, već je anđel posebna služba. Posebno kad smo pročitali svi zajedno, možemo to i ponovo učiniti, u poslanici Hebrejima, u prvom poglavlju, u 14. redku, tamo stoji zapisano kako u kojem prijevodu, ali ista misla. Nijesu li to službeni duhovi? Ko su anđeli? Anđeli su slugi, anđeli su pomoćnici, anđeli su bića koja prilaze onima koji su u nevolji da bi im ukazali pomoć. Oni su poslani na službu onima koji će naslijediti spasenje. Oni su poslani da priskoče, da se nađu pri ruci onima koji imaju teškoća u svom kršćanskom i u svom svakodnevnom životu. Nije to jedina služba anđela, možemo pronaći i u prvoj Mojsijevoj knjizi u Postanju, u 28. redku, 28. poglavlju, u 12. redku, onaj svima nama poznati događaj kada je Jakov zaspao i kada je uspio san u kome je vidio anđel. Vidio je kako anđeli po ljestvicama koje sežu od zemlje do neba idu gore dole, prenoseći vijesti sa neba na zemlju i vijesti sa zemlje na nebo. Anđeli su dakle veza koja nas povezuje sa nebom. To su oni koji se trude da ta veza između neba i čovjeka ostane neprekinuta. To su dakle bića koja se trude da čovjek stalno bude u vezi sa Bogom. Da Bog vidi čovjeka, da čovjek vidi Boga pred sobom. Zatim u Otkrivenju, u 5. poglavlju, 11. redku, imamo ponovo jedan dio službe anđela. Anđeli su bića koja pjevaju Bogu u čast.
Anđeli su bića koja su puna slavljenja i hvaljenja Boga. To su bića koja žele da ono što je Bog zaslužio odnosno na ljudski rod, on i dobije. Čast, slavu i hvalu. Ja znam da teolozi se neće složiti sa mnom, ali ja i nisam teolog. Ja sam možda u teološkom smislu više heretik nego pravovjeran. Jer želim da vam iznesem jednu misl. Ako je služba anđela da održavaju vezu između neba i Boga, ako je služba anđela da slave i hvale Boga, ako je služba anđela da pomažu ljudima, da priskaču u pomoć onima kojima je pomoć neophodna, zašto bismo onda tu službu ograničili na samo jedno vrstu bića? Kad sam razmišljao o onom slučaju koji sam upravo u početku ispričao, o slučaju misionara kome je neko nepoznato biće, osoba crne puti, veslač u čamcu koji je izronio iz magle, pritekla u pomoć, onda se pitam, a zašto je Bog u tom trenutku morao da pošalje baš nekoga s neba? Zašto je bilo potrebno da neko biće preleti tolike tisuće kilometara, da stigne do ovog zrnca prašine u svemiru, da se obuče u odoru čovjeka i da priskoči u pomoć čovjeku? Zar Bog nema jednostavnijih prilika i načina da pomogne čovjeku? Onda sam se sjetio jedne vrste bića za koju Biblija kaže da je samo malo manja od anđela. Znate li koja je to vrsta bića? Samo malo manje od anđela. Znači potrebno je da samo malo uzraste pa da bude kao anđel. Potrebno je da samo doda jedan pedalj svome rastu pa da bude kao anđel. I potrebno je da samo malo usavrši svoju službu pa da bude kao anđel. I onda sam počeo da razmišljam ne toliko o nebeskim anđelima, koliko o jednoj vrsti anđela koju sam ja nazvao zemaljskim anđelima. Koja možda nema sve osobine koje imaju nebeski anđeli, ali koja nije daleko. Evo šta kaže duh proroštva o toj vrsti Božjih službenika. Ovaj citat ćete naći u knjizi koju ćete iduće godine imate priliku da čitate svakoga dana uz jedan redak iz Biblije i svakoga dana uz jedan komentar iz pera duha proroštva. Ta knjiga će se zvati i zove se već Sinovi i kćeri Božje i naći ćete ovaj citat u njoj. Ja vam ga samo unaprijed kao neku pretpostavsticu pokušavam da iznesem. Ta nebeska bića, kaže duh proroštva, to su službeni duhovi i oni se često pojavljuju u obliku ljudskih bića. I kao stranci razgovaraju s onima koji su uključeni u Božje djelo. Na osamljenim mjestima oni se pojavljuju kao pratioci putnika u nevolji. U brodovima koje šibaju oluje, oni izgovaraju riječi koje stišavaju strah i ulivaju nadu u trenucima opasnosti. Mnogi su u različitim okolnostima slušali glasove stanovnika drugih svjetova. Mnogo puta oni su bili zapovjednici vojski. Bili su slani da uklone bolesti i epidemije. Jeli su za skromnim obiteljskim trpezama, a često su se pojavljivali kao umorni putnici kojima je neophodan zakon preko noći. Nebeski anđeli surađuju s nama u svakom dobrom djelu i tako se zemlja povezuje sa nebom. Kad sam pročitao ovaj citat i pomislio da je naziv anđeo u stvari naziv službe, a ne naziv vrste, onda sam dobio želju da ja prihvatim taj posao. Ne znam kako vi ste. Ja se pitam na koji način bi ljudsko biće moglo da se uzdigne tih nekoliko centimetara koje ga dijele od anđela
i da obavlja tu službu. Da li biste vi željeli da budete okruženi anđelima? Da li biste željeli da oni koji sjede večeras pored vas budu anđeli? Da li biste željeli da oni koji su s vama u vašim domovima budu anđeli? Da li biste željeli da oni koji rade s vama zajedno na vašim radnim mjestima budu anđeli? Ja to želim. A znate kako nam se želja može ispuniti? Može nam se ispuniti jedino u slučaju ako ne budemo čekali da oni postanu anđeli, nego da to mi prvi postanemo. A na koji način ćemo to postati? Ako budemo se prihvatili službe koja je njima određena, naime, da povezujemo nebo i zemlju, da pred ljudima iznosimo pravu istinu o našem stvoritelju, o našem nebeskom Ocu. Zatim, da dajemo slavu i hvalu Bogu na svemu onome što se zbiva. Da se glas naše slave i hvale Bogu čuje iz naših usta vrlo često. A zatim, da budemo spremni da priskočimo u pomoć svakome kome je pomoć. Ja sam, dok sam bio mlađi, ponekad rekao mojoj ženi anđele moje. Vjerovatno su taj isti naziv čule i druge žene iz usta svojih muževa. Ali kako bi bilo divno da to bude istina? A kako bi bilo divno da bude istina da jedna žena nazove svoga muža anđelom? Kako bi bilo divno da naša djeca budu mali anđeli? Kako bi bilo divno da naš starješina koga smo izabrali bude anđel cijeloj crkvi? Kako bi bilo divno da đakon koji je određen da služi mojoj obitelji i mom domu bude anđel mome domu? Bilo bi to divno. Ali ako budemo čekali na druge, onda to nikad nećemo dočekati. Mi moramo krenuti prvi. Svaki od nas treba da uzraste tih 10 centimetara duhovne visine. Svaki od nas treba da krene naprijed u svojoj službi. Svaki od nas treba da raščisti sam sa sobom zašto je ovdje na ovom svijetu. I koja je njegova zadaća ovdje na ovom svijetu. Mi nismo ovdje zato da bismo pravili karijeru. Mi nismo ovdje da bismo se uzdigli na visoke položaje. Mi nismo ovdje da bismo zaradili bogatstvo. Mi nismo ovdje da bismo stekli ugled. Mi nismo ovdje da bismo uživali. Mi smo ovdje da služimo. Mi smo ovdje da otkrivamo Boga ljudima. Mi smo ovdje zato da slavimo i hvalimo Boga. Ja bih rekao još nešto više nego što sam do sada rekao. Ako ne postanemo anđeli, nećemo postati ni stanovnici neba. Jer na nebu ima mjesta samo za anđele, bilo nebeskog, bilo zemaljskog porijekla. Što da činimo pa da to postane? Ja sam pronašao jedan tekst u Bibliji koji mi na neki način otkriva ime jednog od tih zemaljskih anđela koji se prihvatio prave službe. Taj stih je zapisan u poslanici Filemonu. Ne znam da li ću pronaći tu poslanicu, jer uvijek imam problema da je pronaći. Ne znam, ako neko od vas pronađe prije mene, neka pročita, to je jedno poglavlje, 23. red. Jeste je pronašli? Ja još nisam. Izvolite. Pozdravljate Epafras, koji je sa mnom slušan u Kristu Isusu. Marko, Aristarh, Demas, Luka, pomagači moji. Hvala. Ima još nekoliko tekstova u Bibliji koji spominju ovo isto ime. I u Kološanima u 4. poglavlju spominje se ovo isto ime. Ime Epafras. Ne znam da li je neko od vas bio u Rimu.
Jednom sam imao priliku da posjetim taj grad. Onaj forum rimski stotinama godina bio je pokriven debelim slojem šute, zemlje i tek u posljednjem stoljeću došli su arheolozi i otkopali su to staro središte grada Rima. I kad su sklonili 20 metara šute, najednom su pronašli one ostatke prošlosti koji su izronili na površinu pred njihovim začuđenim očima. Mnogo što je izašlo na vidjelo. Na primjer, oni koji su bili tamo, potvrdit će moje riječi. Jedna velika kršćanska crkva, veoma bogata i lijepa katedrala. Kada je sve bilo raskopano, najednom se ustanovilo da je ona sagrađena na krovu jednog paganskog hrama posvećenog Jupiteru. 20 metara visoko u zraku stoji kršćanska crkva, oslonjena čvrsto na temelje paganstva. Kao da je simbolika na neki način htjela da nam prikaže istinu o onome što se zbivalo u kršćanskoj crkvi, dok je šut povijesti polako prekrivao one stare i na neki način činio ljepšima nove slike. Niste mogli i ne možete ni dan danas da uđete u tu kršćansku crkvu ako prethodno ne uđete u paganski hram Jupitera i ne popnete se stepeništama do ulaza te kršćanske crkve. Ali osim nje, otkriveno je još mnogo drugih interesantnih građevina, ali jedna je privukla moju pažnju. Ne znam da li je istina ovo što ću vam reći, ali tako su mi kazali. Jedna okrugla kula, tamo malo sa strane se podiže i rekli su da je to kula u kojoj je nekada tamnovao apostol Pavle. Mene nije privukao ni hram Bogu Jupiteru, nije me ni zanimao ni hram Djevice Marije koji se nalazi gore na njemu, ali ona kula gdje je tamnovao apostol Pavao privukla je moju pažnju. Visoka kula na nekoliko katova, bez prozora, bez vrata, ulazi se s vrha gore. Jedna okrugla prostorija u čijem se središtu nalazi otvor i kad taj otvor nadirite se nad njega, vidite da je dolje još jedna ista takva prostorija, bez ikakvog prozora, bez vrata, jedini otvor u njoj je taj otvor na stropu iznad i kažu da je tu tamnovao nekada apostol Pavle. Zamislite njega u toj tamnici. Zamislite njega u okrugloj prostoriji bez zraka. Zamislite ga bez svjetlosti. Zamislite ga bez zvukova, osim zvukova koji dopiru od gore, iz onog otvora. Kako sjedi i misli da ga je ostavio i Bog, da su ga ostavili ljudi. Zamislite sebe u njegovom položaju mnogo mjeseci. Jedina veza sa svijetom je košara koja se spušta od gore, donoseći možda s vremena na vrijeme, možda svakog dana jedno, možda jednom u nekoliko dana, malo vode i malo kruha. I kad je apostol Pavao očajavao, kad se osjetio potpuno ostavljen, onda najednom čuje gore neke čudne zvuke, vidi početak jednog konopca koji se spušta i najednom nečije noge, donji dio tijela, a zatim prsa, konopac vezan oko grudi i jedan čovjek se spušta dolje u njemu. Prvi posle nekoliko mjeseci. Kada je čovjek stigao dole, razvezao se i poletio mu u zagrljaj, bio to njegov stari poznanik Epaphras. Zašto je došao? Došao je da bude s njim. Došao je da mu olakša one teške trenutke koje apostol Pavao provodi sam. Došao je da bi taj čovjek imao s kime da razmijeni jednu riječ. Došao je da bi taj čovjek imao s kime da razmijeni jednu misl. Došao je da bi taj čovjek mogao da dobije malo nade u svom životu. Da bi mogao da dobije malo hrabrosti u svojim spisima. I pogledajte kako zvuči ova poslanica koja je pisana Filemonu. Pogledajte kako je na jednom apostol Pavao krajnje očajanje zamijenio
hrabrošću, zamijenio radošću. Zašto? Zato što je jedan brat uzeo na sebe službu anđela Božja i došao da ohrabri, došao da podigne, došao da jednostavno bude pored njega. I apostol Pavao piše, Epafras, drugar moj u služanstvu. Čovjek koji se odrekao svoje slobode, da bi je zamijenio zajedno sa mnom ovom tamniškom prostorijom, zato što zna šta je meni neophodno. Zato što zna moje potrebe i zna da može da ih zadovolji. I prije svih ostalih spominje njega. Još se jedan put to isto iskustvo ponovilo u životu apostola Pavla, kada je došao još jedan Aristarh, ali o tome nećemo danas. Na koji način možemo postati anđeli? Tek onda, braćo moje i sestre, ako se odreknemo sebe, ako se odreknemo svoje udobnosti, ako se odreknemo svojih planova, ako se odreknemo svojih ambicija, ako se odreknemo svoje karijere i postanemo ono što anđeli jesu, službeni duhovi, ili službena stvorenja, službena bića, jer će to biti poniženje za nas? Neće. Jer prvi takav anđeo koji je došao, prvi takav anđeo koji nam je dao primjer, prvi takav anđeo koji nam je pokazao put, bio je sam naš Gospod Isus Hrist. Kako se on zove u otkrivenju? Ne samo anđel, nego i starješina svih anđela. Hoćete li da vam Hrist bude starješina? Hoćete li da obavljate istu službu koju je on obavljao? Njemu nije bilo teško. On je došao i trpio je sve ono što smo mi trpjeli. On je trpio i više nego što većina od nas trpi, da bi nam pokazao put. On je učinio za nas ono što nitko nije učinio. On je dao svoj život. Hoćemo li ići njegovim putem ili ćemo ići putem jedne druge kategorije anđela? Jer nisu svi anđeli na Hristovoj strani. Vi znate da je 1/3 tih bića na nebu i ne znam koji postotak tih istih bića na zemlji odlučio da služi drugom gospodaru, da se obaveže drugom gospodaru, da ispunjava volju drugom gospodaru. Na nama je da izvršimo izbor, jer mi ćemo, htjeli to ne htjeli, ipak biti anđeli. Samo ili dobri, ili zli. Na nama nije izbor u stvari da ćemo biti ili nećemo biti službeni duhovi. Ili službena bića, ili službena stvorenja. Nego je samo pitanje hoćemo li to biti u službi zla ili u službi dobra. Ja bih tako volio da naše crkve budu ispunjene dobrim anđelima. Ja bih tako volio da naši domovi budu ispunjeni dobrim anđelima. A najviše od svega volio bih da u mojim cipelama hoda jedan dobar anđel. Ali nisam toliko sebičan da ne bih napravio mjesto i vama. Za svakog mjesta. Svako je zaslužen. Možda budeš anđeo, dobar anđeo jednom biću. Možeš da budeš dobar anđeo grupi ljudi. Ima ljudi koji su postali dobri anđeli cijelom narodu. Ali bez obzira na području utjecaja, dovoljno je da jednom čovjeku budeš dobar anđeo, a nikome zao, pa da dobiješ plaću anđelsku. Neka Gospod to pomogne svima. Ja vam to želim od srca. Ja vam želim da djelo u ovim krajevima napredu, da se dobri anđeli pojavljuju u svim krajevima, da vijest koju oni nose bude ona prava vijest, da služba koju obavljaju bude ona prava služba i da hvala